kuat menempau di report konta kabangila ya keren ru buat commissioner secretary kadika karun komika advertisement mo kabarang hari si irang pelai batkin sebelum ya ke interview habis batki assistant professor habis bat ka physical education teka basolingo nakalian ka tuni kalong ba nakalian ka di HTE ka khot ya ki expert na po ka sports department kabayak tersya ya ka UGC regulation apabila orang expert kemudian di bandar kamu khot ya diberi na po university ki badan ya kata required qualification ya kata kali kebangila warna akamat jong commissioner and secretary pun pembet ya kidiki kijing kumar mo ki badan hapo jongka education kam tam kidi bakin kai hapo ka college pi ngimpat dokam man ya keren mo lagi kot nang kot kita Henry la sim hi kat kum kai UGC regulation hi kamut pihapan khot lagi expert mo naka school ba dan napo ka university dia ban quality ba ka sports department kan le kata ngaso kala bakla lupa mo di condition kam sha dia nak liang ka jui di pensko hu ba no kam bet ya kan jadi kedua kumangi kedua tahi kalau basna di commissioner secretary appreciate yang ini bagi pensko yang ini kecik ki badan barangkali yang ketemu ruang musimkia batpande ya ke apa dokap yang ingin up la ayu yang bag as soon as possible dokap solve ini problem ki badan ko ki kinong kai pagi college ki edit college ko ka jelas kami di Bekasi impact hai play ini nakalian ka ni ngilap pensko marunta si kam kwa banya mix up kiran isu subun marhabi di bakato nakalian hai mau nakalian jadi Dr. Elvis nah ini bagi media dah penpau đây về là được phần pháo và cái liên cái là được phần pháo và stand cái kalau very clear mọi người ta đến taxi bằng lấy hay đi vào ký nâng kèm của ký college